karichora marorete ku kori padiji korwani dondong rete ku kariyoga karichora marorete ku kori padiji korwani dondong rete ku walwo Merongena chole pikuste Acholi pitemme Merongena chole pitemme Acholi pikuste Merongena chole pikuste Acholi pitemme Merongena chole pitemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, marorete ku, kori padiji, korwani dondong rete ku. Kariyoga, karichora, marorete ku, kori padiji, korwani dondong rete ku. Walwo, walwo, Acholi pikuste Merongena chole pikuste Acholi pitemme Merongena chole pitemme Acholi pikuste Merongena chole pikuste Acholi pitemme Merongena chole pitemme. sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, marorete ku, kori padiji, korwani dondong rete ku. Kariyoga, karichora, marorete ku, kori padiji, korwani dondong rete ku. Walwo, walwo, Very well. In ma chenji lubuwa ila kwe TV ana mete ana jol in tutwal kini ana matini kuno an la did the ben atam nika a bino kong ati kitchen beach many ando ario ni wek no wanero ngoma wan warom lokone pini ana matini wan machalo kumalo me Uganda wangeo ni tim mamekwa chalo Acholi province tiga tugo kuno i chok ikiana ka ching bichel manyen nyo weekend manyen no tugo tima liap tutwal tugole ene kono wan wang wabe mako Buganda chidong ingeo Buganda bene ikar mo karangej kong wabe mako gi wanyono gi chi wanga da bilare morka kenyo wamere wa kwet iyo weng mabe kong wanyang ka jemene tipun mabe kor machone chidong mi studio ni amatini anatigi coach madit man ladira kena ma entio botwa ni ret studio kuno en betetiwa kit ma yup tiga wot kere yup tiga wot ning en tim ma mege timu yupe rom en no ne rwate ke jenyo gwak per mo go bene tim nok mono en kama tini wan wa bingiu ayo ka chel chuo binyang kama no meta be kony chen pierangeo yup makama inipol kara chung ga chuli wachinga chien chel petemo gimo chi cham kene ko no bi meta ne wan wa jogo wono chingwa ka chel chi waneno ni yup ini o tumabe ana meta fo in kiniana madini coach kono amira wechi ni ne met total it is smart bene be ara fo twala kwet ki media team na ki body studio kan kiba mor dan weng makiti wa Avoid twal team tiga what meaning be ara fo lwa weng makiti studio kan tutwale won moti wa kumbeni moti ka winyo wan wa ka chak tinyote atam ni pe ata tutwal piano beru ka malaj ki an me bin yam wabira nywa ko lo kiri in bene bira to ka report ni dano no tiga mer an tutwal ni mer bien ki mer winyo dwa ki mer nena bene chitina da anatikai an en ni maun tiga nena ni nyomu tiga winya ni an ya kana Joffrey ati coach Acholi team dok ba ati coach makifonyo kile mau mirano anti la fonyo deal matir ikumal me Uganda kan donc fonyo nani beda ati be ki twin ki ma itit ma mega en
eno wa pol kare ne ka waribu chingo ka chi wa tiche bero mamonya bero mabe dong tutwale anati dan ma amalo ada tutwale dok ticha weng woro ya da kibe anati dan ma marba kidan ma marda atam ne perte ni un mi an ana bedanga anati la kena chori an kinwala gulkan an babana ni akena Anthony Eber an ya kena Geoffrey piani polkare cham kena winyu ngor karni kena pa churi an tiendo an ayo inde guru komen lo no be chamo me ra penye getting down lo ni down pe yo man ni kwa nyo biet lo winya madwong ya ma ngel chamo ko ni wabe ko ye matut eto mir na tutwal futie na twere tim mamigi ikit mano go yupekere ki yup to matiga biene be tutwal la penye ti mabe ai nge tim pe ana yubu kena ya Acholi team watiki dul machak ya de watiki board ki watiki management ki watiki technical team ma getene one funds ngi wan dul en weng ene wero result beru mabe tien lokeni wan dul en ngwan en nyade en umir watika che wet result nen donc ini penya ni yope pa Acholi tinini meru dwa kang'ech manok tuko mawan wa tuko kibunyor ka eni inge chochot uruone ana kwe ng'wecha chiaro wa Kitgum achiaro ka ne ba kira tikiri abedo ki management ne ba magiluoni committee waloko kedgi wanywa kedgi tam wawuor kedgi di ba wane kira ba tikere wanoni ba ti mabe monya opore kiwan meto Kitgum ñoom meter to boro migi wakilo migi magiti Kitgum donc ene tiken yo madong no anda chao pia kana machalo ko be iya yom wini be ni management adado kati yo kilok ni to don kibitero Kitgum meno beru ginni yom twin to twal ki borba yo pe pa Acholi polkarni chui kom do to ki como wan technical team wan machalo technical team football tiga coupe kienwa inge mabe to me that edition furutu matuma idule me achi ma first round mo to ki bunyor do idule mario eni donc ki kerwa ki Buganda unu nge mabe ni Buganda gene bu ko bero teha ki wana Acholi wa lo ko gi manyori to ene donc ki ikin final ki final petit da final mom kena mapa manyute no wana Acholi merwa bet mo ngeni petit to mo madong mer nyomonya mabe malo ikwowa kito Buganda matia nyim en so ki irwama ine neo kere ni luto mamigi tiga to kere nero ni tiene gwaonyo kikobo ine wan wabe gwaoneo kumbere mawan wati loki wan wati oteha ine ano bene kita to chake kere ada yobwa machala Acholi province uchake mor tika makoma donc ine ano ka mach tika lien kina mama chero katori no kar jemi oweng so wan machala Acholi watika yupe mabe machalo technical team kilutoro ana loko polkar kilutoro piene ene joma ana dorgi en wa ke luo ani ko ci tidul ma mano ana dor so ke no wan watika lo pien wangeni petege no mo ma diet malo Acholi da beti yuera beneti gum ni ana ti ko pa Acholi amero fona da to twal menino adagen en era patero to
ater wa gena pia ter donc yo pe watie mero pen ma ini penya kere ni mero da dwa ka chen yo mer ana pe ki management ma chalo head coach mer ma nen ker lu to no bien kere mer lo ki lu to ni ka chila chile kemge mer wa wachi ki training ngo mu mer gen ko met kere ku pe kat timone kita ben git gen kitie i clubs gi kitika training PR te ko toa wa dire ma nyama nen ni gen wen ko kan ku bien ko chumpi ka hage Yeah, coach, wachiga ne ko be gen go da kai club meki damni ma futpia tole eno to kai damni ne ana di ma ili be wa gen ge bere kan ka chel ya nge di bere ka chel be ate we bien ko ji prepare no to ma me ya chenjui be na itu ko ching kaka yes so damni kena kan ne ana di ma no ili me alo to ini do be to bore PR te ko toal ko no toere ma ko no lare an ma chalo ko mera petki gena ke luoni kita ano mera tike no mera cho pe nyoma be tio mera en tam enoni ki management o mera management on enni tam ene tam be piene ana ti ma chalo head coach donc kita ini penya ni anta matieni kalu tieno no waromo peru ke picha bera che uno be tutual mano lo chapia chele chapter tiene iyo uno be tutual ento mi ngene lo tieno en ni bene kiti gam tiki kumberi en ki ana KCC kiti katimo training kumberi pre-season training villa bene kumero yuare bene kumero so cham kene beru tek tutual kilo tieno ni beru kanyo chabira che so neno dong tieni ka no pera tutual wan machala chori umer wa cho wanga bolu tieno wa eni olo to ni ana ngwen mo a big mo tieno mer ku be ka che we be kira wa chero dong Kitgum chani ngiro no Kitgum futbe pa wa to ye olo to mer wa ket bani wa ngiyo kere wa bet machalo ba ma me wa peda wa bet welu tutual Beh, coach anatam ni ilolo kakare ada bena mera foi pi ye bion kalok ke wa pian mane periadora ke be ongo ber ini luo madam pole eno mar ni ini bien kong ilo ka ke down matching bi following di chalo pa Acholi province coach anatam ni kubiri ini dong chero katu Kitgum okay mixed reactions madano jomu ken tiga waya pingo da tiga cerwai wa bo pinyi ini pitian lo ngo wanyo rongola moti ye wanyo yo mo cham wanyo yo mo me chi yo dan me lo ta keram konyo wai gon kong ke nyama be tian lo ngo mo mi ki cerro ka to Kitgum be afoi to try la pen en atam ne wan wen en wa beri to wa ma gere mo beri ba peje ada ba peje machalo ba to wa ma dir ma an mono fura da ngeno no kiluni wo Acholi wo memorial peje akumbe kiluni peje stadium ni e wa yom machala Acholi ni watiki ba mameo machalo peje donc ben watiki ba machalo boma grand mati Kitgum Bari yo anyway ke na mo chincha Uganda Queen ubieno to pego to gulwa ku che to wa Kitgum ten lo ni ba en ni tie mo pore marom ngo to donc be watiki dul manao ka ba pore meto dul eni a ke fofa dul eni bo che bo magram ku kar ku bieno kan ipeje ku noni bari yo en pore to man nyura chori ramo to ka mo ken kene mo ke chero province mu kene ba redu ma be ba no talo endo no kitiga to yeto pa province so anoni loka ba eni pegi mo mara tutwal wana che eni wen ba wa to ka kitero chak bo Kitgum un bo now malu ku kera dri ki bieno ki twa wa kere kan in addition eni wen gen ku beru ka wa mi bieno kan ku por twal ki wan ben me chero mi beru ke bi
ite varanda gi men ne anche ratto war kere Afore ni mor pero no gwani ni Acholi province ka ono ni yang ba tio ka weng manoti standard marwate ono be mo ke tia ke dola mo do mo ke tia ke dola moro noya umoro agago gele go ne liweng atamni ka kenyo pewa bi yele to twan ka penyo la pen maduong piane ni gelmo mayor mano mi wanyang ni pero tielo ni o mi ke topulu ke kan Acholi province large chigerong to kamo again donc man wa bi kwanyu break matitini chi wan wa bi duwati ko no wati ka neno lo mukene matika kan chi pe ai jet kamo beto lirit kan wa pe chimber ka wa yawo in bi go ni chim wa kwa ni chima cherari o mo kenyo chi in bi pen mamigi mano lo ke tu matika pieni chi wala bene kini amatina poi Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kori badiji, korwani dondong reteku. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kori badiji, korwani dondong reteku. One wo, Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kori badiji, korwani dondong reteku. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kori badiji, korwani dondong reteku. One wo, one wo. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kori badiji, korwani dondong reteku. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kori badiji, korwani dondong reteku. One wo, one wo. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kori badiji, korwani dondong reteku. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kori badiji, korwani dondong reteku. One wo, one wo. Yes, beto food watika mete ila kwa TV kuno kini ya matini. Watiki coach by Acholi province man la dit coach akena ma entika ka eni. Ama arni wiyati coach ya clearing jem mogo mano berka winye kar mo karangech ma ena nge kodi machamo gwa kwa bi nyon matutote ye. Coach angeni kumbi inini Rombe ti football wala odok weng rombe be an pat penye la pen weng pa je mano yini tika mi watch ne bodan yam
Kitgum kono kit mangur no tiga winye kere enni jom kere ti mago ma no dongo o ai ba kunu ma inget matie ni ba no food pay out mono ene lok ma chel go ko nget ma mi dong tie ni ba ti ki yobo mono eno ni kien mo mi bene konyo ke e gama kenyo yung chel bene dana chel ma tie la cholo ngeja ngeya bene o kare kamale mo o be wajo ni yuk matie metia ka to wo kit kumi ti ma ko lo ka ki lo komban matie ma fufa kero piani chencha war per fans go war go doni ba mano eni chep pe ye ni ken anu mi ti me kameno chi kwa nyo Kitgum tiki ability me kwa oluto gam fans ting ba ma pe donyo ka nyane ko ma ti me kwa ka ini ka ke be amete ke ko ma bene we we kwa nyam ki ko be no be cher ka ne lo ka ngur mo ko kenyo ma biro be ma lo ke lo ko ti ma mi ge bene ere wan be bi donye ti ke ko nyo ki man na ke ene mano mir wan nyang ati afo e gan be ana foida mi dwa dule mario amir gam la pen ma chen ti donga gwar ke kumen alo kaba Kitgum ba ada kita ini waj ke ni ande ma chi aro chot no to bunyor ono dong kiti tiye dong nero na kitam kidak be ki gam tieni ikiene ma to eni tika biro eni no ba no tumo tieni ba be meteni wan be o mero tingo watini training ando atinen po bet ya kingur obet gani ba tie kititi tie obitum bene to machalo province players they could be team training la pen ma dio kawa dugu chen I can now to more to gan ka ni peje can one ki bunyo ada to beru mabe to bot utum mabe one now yom twin ada o kar we down pie we ba pedo beru kit ma wane yo la ni e ka yo la de ne down ul ta chela re mo pie and me wani dongo pie lumo tiam do ke ni en no beru bal ma dir to twal ki bot jomador to donc ki ma be ma gitie ke ri ko moi ada lu der ko beru pin ku ne ni Acholi ki ma gitie ki to ni o mi be ke nem ke me konyo ki ci ada wa tien bene la win ma unti winya be ni to mo can matie organize peke mer fan mo can me doni ba donc fan mo can ko doni ba ni ta to en ki ngoro opponent nyo team mako bien ka to ki team woni ene ki mini ki lo gin en no mer wate wai gin na piara ta po mer do chen ma chala chuli wan wati dan ma nyam ko wigi jim en mer ko no team ne ka yom twin tie kita jui ya wenyu ujwe cham ken lo ni ngweje dari yok wiki won anda no po are o yok me ki no kuno pepe to twal ki wan me pie ba so o beru nero marai o donye record but one iwa yomi one foot wati i to eni dok be wati ki ba makonyo en ba pe eni machalo bo ma ground tie ken nero mo wati ki perimeter fence i ba pe ci perimeter fence eni peramo geno dano luete ki kiene yom twin peramo geno ngatu mo ni luete iponi ngatu mo ni no karo ko donc geno kene ma lu yop to nani tebe to twal pien ni ngatu mo ge rom beru twin marai mano dano no rube kin ge eni ramo nyu go wi ngatu mo le
chino ni jim en wen mo ki dwa ki kaka pene wan ma chala jori no wan wa tiki wele no wa ti to pajo no wa ti to ga no ke nena be ki pilok en ni pilok akira rio en o wa ni pene to be ti cho management ki a jori kumbere en pe ke ramo ke offense o I pede donc piaro ya donc kila ramo la wa ma be en ni wa tiki ba ma chalo bo ma ground ono dongi ti ye bene to ki ti to ye eno wa wa ne be to twal ki wan mi chero me to ko ipo ma ground kama no ka lu ten wo moro no fans pera mo donyo ko iba ko no ni la wo ma cha mo to ipeje ni ma wan wo moro kono fans mo ken po donyi ba kono lo ko mo be pere pa eno no be gen wan ter fungo to Kitgum atamne aramo gamne ma cher kumero ya ka do idonye ma forma ario ni coach amir benanian piani waini lutur ma migeno mere gubeto chabera chel ki in were preparing gen mabe wa kumbiri ini don kubiri no don kom chabera chel ko me oitoro eno ni pekar luar chunyi ni chagwa ko ni be balo kien mai yopo lutur ma migeno afo total kita waja da ni no miaro a beto chabera chel kilo toro but ya yom ni kari pa ber kilo toro wani chabera chel tiano to wani dongi tiyo katem training food wa tiyo to atira mi dole ma chel alors que gi ameni gi program donc kita wa mo ke ki management awe mi malu to en bi dugo kere angeno bi beru mu pore bi beru ma be piene petit tian ma chel ma wan wa temo geneni o bera temo ne de okay all right angene la page mo ken ji mana ne no da mi o ber ma ide ran kuba be la pen ma aker pen ka ni kipenya ni ngor tie ni an machalo kol ketika no la wara mo mero le teacher amero bo ne ada ngeo irdo no lok en ti lo ada lok en ti lok ma ana winyo lok en kalkin do dirna machalo management ada ro ka an machalo ana ke ana be tie karo mo dum jemi ne do o don we jona ma pober yoto twal but anel an kana ki Acholi det lo an wa ana mo le penyo wa furun now ana tie enni kai kom lo ki kom ndo tua an no mero pa beri benchu machal coach Acholi tin piani peke mera mana ke kom ma peke mera ni coach yo ma pe mera ki tie duong ki tie do dirna bene ki tin management but an ke nge an teacher ana tiu teacher maneng da kere ye chwinya da kera Acholi machalo kara dit loy wan en wa na wa tien food ana tie enni wa food Acholi ke lutiana ene no ne lutiana ene ana kelu ge donc ka dire ma ya ana bi piani ngeni tijo machalo lu fonye to peni ana beru la fon to ma twala ya Acholi province olo to lutiana tika bien bene ando mer creating nyo work yo kilo tiamo kan mer be gen ku bien bene pe ene kan mer ba nyot la nyota be ben akel ki chokere so karientie pol kare romo riema yo ache kape performing le mono wali ku mer ka ko ti chepere Ciada ambe paramo ye piana ngeni kana dir doyan so angene ni en kita ne wajibe ni ir peduna ko jitam ni gwak no pichen lo ngo ma gwak no kitega mero
no ngat mo ken me biyo ka chung I koma initi ye chalo coach. Ina loke dong no donyo dong matur. Yani na kape ki miri kamoni. Pol kar ki kelu jimi. Mano nyuel ti chiyo. An ma chalo ko ti chat ta adada. But ki mir ma tie kere kum kahana kilo tian wani. En wek ni na cha mo ken fu no ana tie. Ma lo en ni an mi rabira jumani. Tiene ana tikiti. Ki kalva. Kumbera tia jumani town council. Pare no ni piara ta ko twal ni gambe o merongo ki jur. Dong ti an akena eni tie onem peta tie. Kena mon mo tie en kera yot Moses. Machalo ngata uno mer do nenwa ujulwa. So an tira ma ana bi jula nga. Tiene an be ka bero mer nena jul nga tumo. Ento peke riamo da riama gugu kumao. Tiene en jim mi ka ki bero pinke na nga ma be mu pore marom chumpi ka. Eno wa tin watikan. Yeah. Coach angeni kilika bete ikaramu karange administration ukate ti go guru julo mon ma no tiga winye ngur no berka winye ni ilber kamiro mutaka mirge wili mutaka ko gichuli ko miliona biche ka party no we have perform be to look at any kikuma be administration me fofa me choli province go ti ku bien ku clear lock eno ni lock ma petika ki bot ki lock eno ni go onyo town ni bedong mukene ti dwale kine ti lock mu mi no kitika mere ni nyo go ti type down mo nyo dul down mo category pa down mo ma go kitika rupu lock ye ka kenyo me wero iri we come in Be welcome eni aramo wek ni karitien eni. Endo an paramo wek kom eni. Kumeno. An paramo wek kahata kumeno. Dok ngatu mo ma pere ki ngi meto. Pero mo bien kariyamo an. An tigi ngi mi foni to ati ngi mi malit me. Dok mo hana be cher. Donc an be la jula en wa ko tar ne an pa lo ta ki lo ko ma aling amonyo en do kete ni pe na kere tem ni pierre tek ni down ni ni ngor tie management lo en matian tie mata management ma chalo management ma tie wi ani ti kere be yo anti jabene ta atie menen ni wana mi arwa tiak to dong tie dika wegla wi puma Acholi watika chumpi kara. Okay. But angeni wadong ki da ke kamati da mano da ke ni gwa konyo bene biber dong maramo kena ka da ke kagware aber ke ken wek wan wa ki ka kan wa bi miu chim kidano maramo gwa konyo ria dek mo wek kai nen lok ma megitie chi u pen coach wek no waneno kid yo me ki ka kan pian man put one ka meteni wa lok ki coach wa bi lok ni amala chen pinier matini watitam ne dong wa dol da ka kan chi dong ka che nen bok lok ma megitie ma in mete pen coach kaka ini ini go chim ina mati screen ma megwa wek no lok ki coach ati wek eno o gam lok ma megi na watie jero abira ngwen jera beach jera chel la bichel jero kuno in igo chim chi wagamo ti botwa kakany Acholi pikuste pero ngena acholi pikuste Acholi pisemme pero ngena acholi pisemme Acholi pikuste pero ngena acholi pikuste Acholi pisemme pero ngena acholi pisemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out on toes now.
We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoba, karichora, maroreteku, koripaliji, korwani dondong reteku. Kariyoba, karichora, maroreteku, koripaliji, korwani dondong reteku. One war, one war. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pikemme, merongena acholi pikemme. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pikemme, merongena acholi pikemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. Mati kago chimo kini matini konyo kinyi kameti go chim kiye kidong no tama migi abola Mogadishu. 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 o bitimo kija mana pi technical era mo matie down mano umiro don bot wati ga gadinik gumarach en petie ka gele jama mego tier ci jambi ngomana ciu timo kija pimeno kuno en bidu wati line bot ga kanchi bilo kuno pen mamege matie kini amatini in my two waka Kenyo, Mirnani, Yugo line Mamigi, we have no Kupe Kedwa, Ilok Kedwa, Kenya Matini, Pengiri coach, we have called you get lock Mamega Gorica Kine. Yana na chill vanity line, Kuno Meti and lock Mamega. Hello, Cola. Yes, hello. For in Kenya Matini. Ati mabe diven man te logiano bola ke Mogadishu. Okay, Mogadishu tini. Ati mabe mega me tutwale mod bodu ge vot cause. Gido amoro polun jome komalo Uganda wen afo programu cha wen amaro berie afo programu tie tutwale afo matek. Okay. And man and chwao tigma wan matiga timane kakany kidong no o twal mer mote keken coach angeni la pen mo mandi to twal kine amatene put tiga romi ko maber na apiro ya wan tiga ko maber de try yeah atamni ben kade nem food callers food patika beyond to twal wan be wa bichati kono watika dole beda dole waram kwan go onyo chima ched mo keken ku bidini chi wa dole kine amatene chi call amati line hello okay da ko wen ben mana chi don ko be baro wa bere atamni coach lo ke mare wata dole kere anatamni wani kiri furwa neno kita neno ke lo tima guongo mi wa lo chi don ne no timpa yupe twal pilo ke lo ke enoni yupe ma mega ne matina tiga mi na nyang piket mano in yupe pito ma tiga biene ni en to twale kidong clear nge mo ko mate tem chal ke ma lo ke bone chamani lo ko mi ma gi coach Look, mega maggi amero for media team. Matien kiti la kwet TV kain. Kiben amero moro mera mati Mogadishu. La dira bola. For to twal lokowa. Nyonyo pachu nyonyo pamon kunyo dong ribo wa yor. Umbiri na mati lokiri kuniti wa bopin. Walego bela chwenyo mete kijua huun muti wa ni. Wan be ma wati gangi wati bene wati temuri pe watwa pil wikara loka dong ne ya dirki onye mabe den wati kalo loka toho tutwale toho mewa mati gangan malu tema polkari chung piwa
An machalo la phone to amiaro phone wututuan polka mi bolo koke negana dong tieni mero adite pama rutuwani pama management wabet kuma ikum technical team yani gene polka ni gene kibiru chok kiluturo chibe wari chingwa waneni achori mutim ko idule marioni futwa la mutim ko ni idule ma dep eni Jimmy went where kawarite kachie anafoa Very well, atam ni bedong chwarwa yuni ya getene kuno anamete point comments ario pangat ma notika nenwa waki kabel magilwani kamoncha Kampala gacha ma wani Calvin Kumarwa ya tika wani omera de ben good morning guys, regards to you all. I'm Calvin following from Kamoncha Kampala. Good day. Opo adwal modo wadana matiko no bijo kachela chel kono wawachi mete kilupo wa neno bene kaka ini chochot Calvin bene Calvin bene achel tika wachini. May I know the name of our coach please? For Calvin Anya Akena Joffrey. Akena Joffrey and a new coach. Yeah. Okay, anameta fuo wututwal pe bieno ka neno yuk mamegwa kineno matene kono an food abedugu walo matut wan ki coach piano niang nilo me aloka duong mange won be mo cha den che kineno matene dong oye ni wa o ya getene kono awachini pe mabo wututwal piano furatiga bieno ki yuk mukene mano kona pi coupe qui dans mon commando lo tiu me lo ba nyak lo ko kene ma pite boto ga kai ana fo wo to try Acholi pikuste pero ngena acholi pikuste acholi pitemme pero ngena acholi pitemme acholi pikuste pero ngena acholi pikuste acholi pitemme pero ngena acholi pitemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family. But please don't step out on toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, wanoreteku. Kuri padiji, kurwani don't reteku. Kariyoga, karichora, wanoreteku. Kuri padiji, kurwani don't reteku.